Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silien sang puya cheng viable chi somthum panhi chong hu methamphetamine khozol le champhai police rang kopten champhai tang Aizawl panlir the teng nan man Mizoram pangang vola izong te tanpuina tur ni jong changna solar energy silk samagra tu noya baktong cluster noya tanani India le Bhutan chon sikle sa in thak le nung chahumal konga thodun an rel Supreme Court chon Delhi Chief Minister le Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal chu liquor policy scheme sum chadal thu boya ED nan manna interim be la pe Khozol le champhai police tang kop chon voin khan champhai tang Aizawl panlir thaya tangin ruihlo cheng vebet somthum panhi chuang huan man ruihlo man hi methamphetamine ni in motor nei tu le khaltu ni bok lorin tluanga champhai veng sang ni in soi chuman ngalani a Khozol SP pulal chon thanga soidanin voina methamphetamine an man hi kg za sompanga le gram zanga somnga ani a avain pek za pruk ni in pek khata hen mum sing khat za zel oma methamphetamine an man zong zong hi mum noi khat sing sari le zarokani a hi tol chung re ta chutin cheng vebel somthum pani noi som bakhat sing riat hu ani ti SP chon asoya hetiang zat man chu Mizorama tum khata man tamber alni anrin thu soini champhai OC Pudian Singh Minas le Khozol OC Pitilan tlong te soidanin champhai police te hian anthudon bozuin khan kona anno NFA anen digla hian phur engma anelova engma phur nei lo ma se an ngai thlo chon Khozol police te an pura Khozol police te chon Khozol lungwar veng JNP penga abirulai bolero hilonong chingin methamphetamine hi an manta ani Chief Minister Prel Domajovain Khan Mukesh Ambani fapa Anand Ambani le Radhika Marchant in na hmang turin Mumbai pan thon danin Chief Minister hi tu te pathum nenan kala Ambani te VTI learjat khona anchar mangin leng puya chhuasana Chief Minister hian social media talan danin July ni nga Khan Ambani fapa te ne na tel ve tura somna he donga voin ve Khan OSD to Chief Minister Delhi cha mek in Mumbai lama azui ve don bok ani inena hian Indian politician lian le sumdong len te antel thal he turangai ni a romhan anga thila kal chon Chief Minister Prel Domate chung koi thotran nia an thona kalna hian aron dale don ani World Population Day sani samni pilicho vein khan champhaya General Nursing and Midwifery School a manani a Dr. Zatlong a champhai District Medical Superintendent chon heuni man pui ani Dr. Zatlong a chon thu soin tun ma chuan Hrisel na chungchang a NZT na sat angai hle ni ti a World Population Day polin sinatin naw nei tamten hena lo mana pe a ramchang ka nga mi an tam ve vak lova khopia thol nom thina ni ti a chang jin nu tukte chom thelo khop fani te mishing Hrisela naw apiang ni chon an nei lo le Hrisel taka awm hi an tumberani atibok ramchang ka nga chu Hrisel na an ngai poimo a taksa soizain war he a taksa Hrisel tura taksa soizai war tula taksa Hrisel na ngai poimo tul tharani ti a kumina World Population Day sani samni play hiam nu le naw sen Hrisel na tura chang khat moi to ka naw pai ti chu thupe tan manani heuni Dr. PCL minglena senior CMO chon kai shoin PCL ram engi DPO chon World Population Day manani channe atumte tar langa World Population Day tumbul pe berchu family planning ani thu sen family planning hian fani tlem rungot atumani lova nu le naw te ta na Hrisel tok tura changkha to ka naw nei chu tumberani ti asoya naw changjinglu to khian nu na chunga thi le naw sen thi na thlen theya nu le naw te tan harsana tam taka thlen the ni ti heun ain pilan hming moi consultant hen tangin dengi chungchang she tur poi mo sang sang ai thak ani bok Mizorama pangang vola izong te tanpuina tur ni zong changna solar energy chu silk samagra tu noya bak tong cluster noya tranani Selco Foundation ne Agriculture Department tangkopin pangang vol tu ten pangang an kolna konga an tangkai pui tur pangang volna ina ni zong changna man tur chu voin khan silk samagra tu noya bak tong cluster a eri reading house a bultanani a hemhalak hen pangang vol tu mi sompli te tanpuina pe in kumsa ni somni pangaral main pangang volna hi sam khazanga chong pek chhuwa tum ani voina solar lighting inhan chon hun bak donga mana hian Agriculture Department atangin extension officer piram leni zadeng le agriculture demonstrator bak tong bil tu Villarin Protiten antel puya Selco Foundation atangin operation manager P Villarin Fletchuan telpuin department ne kontak tu te nena an tho hona chu lo mamati thu soi ani bak tong bil tu agriculture demonstrator Villarin Proti soidanin bak tong a hian pangang voltu mi sompalian oma voina ni zung changna manga tanpuin an don chuan pangang vul konga mason a thlen nge be sei thu soi ni voina hun mana hian kon thok tu mi sompali ten hena pangang vulna ina solar bun man dan tura zirtina pek ani a pangang vul konga an thria tu sang sang zir tir ani bok
Aizawl Center for Consumer Education chuan min khan Aizawl khopui hmuna dor le sum don na lian omna hmun te tlo in an thil zor le hral dan an fi a he hun in thil leitu te dingna chan vo chu dor nei tu te hna hril fian ni a sum dong lian te chu Consumer Protection Act sani sompakua danin angin dig le fel taka sum dong turin an nge na thil zor chu aman inziak ai to hral lo turin an nge na bungra thalo zor le MRP ai to hral chu dan po sian na ani thule na taka shem the ani thuan soi ani consumer ho tu te hiam chommalama Vishal Megamart an tloa hengbak en dor lian le sum don hun sang an tlo bok ani Sinot book room chuan kumdang alo ti thin angin le khabu man tloma zo run pui reduction sale chu tun thani re da tanga ni somni thlengin an buat saya reduction sale a hian sinot book room le khabu zong Bible Christian habu ko ran mamo chi sang stationery item zong le school no pang mamo te za zela panga tanga somriat ati tlomin shal chu ani a Mizoram chunga sinot book room branch set distribution center zong le chu cham pura sinot book room ate reduction sale hi kalpui mek ani Tuntum reduction sale is not book room branch som progle distribution som li pali kalpui ni a lekabu sang sari zanga chunga aman panga a to marshal ani ram chunga danthar pathum criminal law chu July ni khata tangin man tan ni ma se atuk July ni nia danthar manglo turin Supreme Court in public interest litigation theluni a he thui government Mizoram Law College assistant professor Mizo Parlin Akaswani correspondent nen anin komna soin Supreme Court appeal lu chu dan thar hi athatok lom anti wangalu ta ni ti a dan thar chu man ngei tur ani ti soi chen the ani lo ti soin case kal lai me kan ti a dan thara chuan dan hluyami za somriat alo om thawani ti bok dan hluya thu thar ther tu ten sarkar dilo zonga an soi wanga shem thena dan section za somni pali e om thin chu ama aya na zokin shem the siam ani ti a thuzi amai pelama zalena tam tak lo om thin chu dan mangin shem the ani to don ani ti Advocate Emmanuel Thazola point dan thar chungchang suin mun sang thoblo tu tam takan omati a dan thar an choi se na lian jinga police ten miswalan kol thei hun chung ti re ni ti a mimal dingna chanbo bo chia ti a soi chok an tam thu soi bok advocate choi danin dan cho mi puite dingna ngai tu chunga rorel thina ni ti a so se soi se na tam takara sarkarin aron chop cho wangin rorel na kaldana rinna ma angam apoimo ati a mi puin ngai vena poimo ti soin enkima mani himna tur dan ngai vena poimo ani atibok mi pui mi zong mai hani na kan ngai ven ve hi angai ani ti la ya kha top chuan thil hi a fu theilo chu wang chuanin mizo tonga zia te po dan le shai ti te le mi sang in electronics mang te pon anon jak be thina he ang te hi chhiar tam ve ila tin zong ve ila ti la ya kha kan cha do ni sela Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga puanani India le Bhutan chon sigle sein thala nung chom hal konga thu dun an rel Voin Khan Bhutan Minister of Energy and Natural Resources Jem Sharinga kai shwai team te New Delhi Union Minister of State for Environment Forest and Climate Change Kirti Vardhan Singh te ne NBA sigle sein thak te borok ti thiang him ram ngo siam nung chom hal le environment and climate change lama te capacity building lama te thodun an rel ani Supreme Court chuan Delhi Chief Minister le Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal chu liquor policy scam asum chelal thu boya ED in amanna interim bail pe Justice Sanjeev Khanna le Dipankar Datta chuan hetu boying to enforcement directorate ten an khinna chu bench lian zoka athona heti le han pu Kejriwal heti har zela alom meka CBI ten liquor policy case a hian Prevention of Corruption Act noya anman le ani Chanchinthar chherti thopna na tlang pui Cheng Bible som thum pani chuang hu methamphetamine khozol le champhai police rank captain champhai tang Aizawl pan lir the teng nan man Mizorama pangang vula izong ta tan puina tur ni jung chakna solar energy chu silk samagra 2 noya baktong cluster noya tanani India le Bhutan chon sigle sein thak le nung chahumal konga thodun an rel Supreme Court chon Delhi Chief Minister le Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal chu liquor policy scam asum chel thu boya ED in amanna interim bail pe chuti zong thu Chanchinthar kan pon the chu ani